Chibai ule MUHCS kalpuina sorkar le mimal damdoin in remna RTI manga kazo na chu Health Care Society lamin min chan du lo wanga Mizoram Information Commissiona kazual ko na thukal zela Information Commissiona ne na changmaila sorkar chuan high court a thlen atumti thuthar kan hriat bele tatlat mai India khwale tui citizen kaniangin mipuisum public money manna mipui tamtak khoi public interest ni bok sorkar le mimal damdoin rem na hi mipui ten an hriat ve theina turin nikum sang ni le som ni le panga November ni khata dai to khan RTI mangin zona ka the luta ahuna chana min pelo mai ba ka hun tiam ral nu fe December ni som ni pahnia chana ka don ta ka po information ka dil min pek thailo thu SPIO in min hriat tira kalungoi lo wangin RTI Act 2005 ina zual ko theina atalan sangber Mizoram Information Commission ka kal le a Information Commission chuan nikwa thali tun thla nilia hearing min nei puin ka zo na he RTI Act noya pek chua ngei tu chi mi puisum man na le mi pui nol pui ta na thil poimo public interest ani ti anem ngeta zitom ni kalta ni som pasari thali sang ni le som ni paruk ral ma information ka deal hi peturin Healthcare Society ho tu te chu thu ape ani RTI Act noya chuanin Information Commission thu pek hi api lemo review emo theidan om to lova information min pe mai do ne mokati line hun tiam top ni taka Mizoram Healthcare Society chuanin Information Commissiona bok hian ngai to non reconsider deal na a thlen le ta hlau zoka inrin ni le cholni atla zuya complainant kaniangin malakna kal zeldan kalo hreve zela voin khan Information Commission chuan a thutlukna lo siam to ngai to non tura sorkarin angen na hi anola Mizoram Healthcare Society po asiatir let ngal ani amaro chu Information Commission thutlukna hi Mizoram sarkar chuan high court a khin let atumti kalo hrevele ta zelani MUHCS hi mipuite ham thana tura donani ya kele ka chungte ngei po hi sarkar na thoklo golden card nei box silo kan ne wangin MUHCS 1.0 a khanin ain ziak lut masapola kan tlang nge nge ya amaro chu tong tu chelowa lodam lo taila sorkarin in remna asiam pui mimal dam doina lut taila engang ham thana nge ka nei thei ti te ka hre thei talova chumi hretur chuan anin remna package rete nikhata sum man theizan bithle an siamte ka hriat ve nga ya chu chu dan hnuaya ka chan vo po ani MUHCS hi mipuite sum tho khom sorkar thok zong zong hlo po then sakle state sorkar sum manga kalpui ania central sorkar scheme AB PMJY golden card kan ti tenena chhun fin vek ani boka mipui sum public money man na le mipui nol pui khoi public interest dik tak ani mipui ro rel na democracy a chuanin danin akhu khir big ti lawa chuan mipuin sarkar malak na kallai te malak dan te an lo hriat ve zel hi ro rel na tha om theina tura thil poimu ani a langtlang transparency chu e rung na do na man ro thaber pakhat ani engatinge langtlang chu kan hlau em le he scheme nuaya kan chan vo kan lo hriat ve theina tur information poimu kan dil chu engatinge chu ti taka thunei tu tenan uya Information Commission ina rowarel felto nuwa puwa sarkar chakna zong zong manga high court thleng kalpuya uibe atum taklat meile acha na turomang longai to ve te u